Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, yap mana kebenaran sabandingan nagyang kutua haditha ika-30 agulima sagyang kutua mga haditha pembegantan sabandingan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala sa kates kanyan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Menguripna Allah subhanahu wa ta'ala yang mana niyan na miyakatitiyan kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu niswat Allah subhanahu wa ta'ala sirkan ya na Peteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ubakan wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi iga wala tanajashu nagu ubakan wati Rasulullah tanajashu maana ayat mana tanajush ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala na ginan su mga galubog ko mga sabada mga padagang mga tangakal mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana niyan na ibarat na adna sakata wa mama Zaid na di pulsa sa tamok mga urip Allah. Ibarat ta sa ayun ni pulsa na tamok mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na cellphone. Sa inyo ni kapuisa ay papresya ng mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na ibarat tawan na 3,000. Ugay na adna may pupasadayan minibitira niya na tao upang maka adna may niya na pumasawon na pag-gobyerno nagyang kutuwa tao mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa mantin na pumasaan niya ng buo sa pantag busa kapakalaan yan nuniyarga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay mana na lagi di barato ka na ay barata ay minibitira niya ni pusadayan sa kapangiliran sa kita kapala ito yarga na si Amru mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na miya ka umo naging kaya sa kataw mama ako man sa cellphone ini siya ni naging kutuwa si Zaid pero arga yang utasit pun natigyan na 3,000 mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Saging utaliran di kang bitira Apa kul mambuag kay kay mama tigyan na badi kay pa tigyan na barato ka na 2,000 walo. Namya ka ubikiran si Amro. Di katawan naging utama mama mangurip Allah uba may pupasado to Zaid. Tigyan barwa tigyan na pipira pira di nga sani ka po sa ina cellphone tigyan na 3,000. Natigyan na uba di pumasayagan na 3,000 na piyamasakwa tigyan na 3,000 gulo mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na naturon na miyaswa giyang utama mapumasag ito cellphone na kagiyap kugubayan na naging ito cellphone na uli niya pamasa mangurip na Allah sa 3,000 na pumasa na giyang ito mamanti iyamro sa kanababuto benar mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala natigyan na pamasaan ko natigyan ito dindigan sa cellphone uli na si Zaid natigyan na siya kang pusa ang kaya pumasaan niya na 3,000 gulo nas ka na ibu kakibay ako na 2,000 walo na may kagiraw si ging utama maatigyan na piyamasa ko atigyan na 3,000 gulo mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa miya ka laagyan ko tuwa presyo niya mga urip Allah subhanahu wa ta'ala saya buwa sa babagya pakalian ni presyo nagyan ko tuwa
Kiam bitira kia panggil sa ukit akal izay dagu siya maro mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pakati tu na siya maro nakanaban niya to pumas agyang kuta sa telepon. Ibu kapaga kiteran kapaga kalahiran sa agyang kuta mama akabaya sa agyang kuta cellphone. Sa andaman na yung mapakalaian yarga udi na mapamasan niya sa malai yarga mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Rasulullah adin ni wana tigending gilebega. Nah, ini sumpah man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena wala tabaghadu ubakan watigena tutulaka ubakan watigian kekarang ita ubunu wala tadabaruna ubakan watigian titali kuda mangurip Allah subhanahu wa ta'ala wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd nagu uba pesai ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uba pesai pedrekan so di pesaan sana kau mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ayam mana. Nah ini sa para ulama Islam, ini sa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magian ko tua kapang ang sa customer mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ti Rasulullah dikan watigian pepengagaw sa customer o bapesai upad so di pesaan sa lakaw sir kanyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay manan yan na igiraan na di pesai utaw o padiga o di na benga sa posto ana niya di pesai. Nah taman sa di sira na makapasa bitira makapaginakola uli na di sira makangganata na di nga pa kayo ba ko na may supo na pusaan ka mambu mangurip Allah ko subhanahu wa ta'ala sa lagi dagyang ko to ay tema pumasaan niya sa gyang uta pada posto mangurip Allah subhanahu wa ta'ala igirawan na sa mga customer ay kaswayan na pagayag sa gyang uta isa posto sa ibarat na pagayag mo sa cellphone na kayo makayag na tigin na ay kanina 3,000 may ayag sa gyang uta pada mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay pagi siya na gyang utang buwan na yung uto ay sinuto na so inayagan niya ni kadua na aya kailangan na dini ano to sembagin mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa pero niya nung daan natigin na ibasa masadang daan na gyang nabitiara sa na upang makadikan of surut na ugara kang buat tigin ni siya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ni kira ko na tangago sa customer ay may nagyan na ayan ni pressure no padiyan at 3,000 na tigyan na sigara kang pamasa kaya masa pwes ang usas tigyan sa 2,000 walau gatos mangurip Allah subhanahu wa ta'ala asal buo maagaw niya naging utuwa customer mangurip Allah ini sa para penutuaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sabat man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na wa kunu ibadallahi ikhwana baliyan ni tigyan na ginawan niyo mangurip Allah ta'ala amagariari al-muslim so atigan so muslim na pagari niya so lagi dia na muslim sa din yang pelaliman la yadhlimuhu niya pelaliman wala yakhdhuluhu nagudin yang betudan wala yakdhibuhu nagudin yang pemukagan wala yahqiruhu nagudin yang pagisisun udin na pagpapakaituan udin na psuman-suman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala Oriani an napitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigan at-taqwa hahuna mata natigyan na so kalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala taqwa na siya tigyan na matatago aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa gimutan niya ni katerwa na ipaturo yan nararabiyan sa niya katalaw mangurip man Allah subhanahu wa ta'ala oriyan yan na inasubatong man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na bihasbi mri'im minasyar kesanaan na tigyan kabalo yutawa uli na kapadiyan sa iko marata aging kutuwa niya di kapupaka ito si kupagari niya na muslim maana so tawa niya di kapupaka ito so lagi dia na muslim lagi dia na manusia na kesanaan nutuwa kabaloy niya na uli na kapadiyan si ko mga tawa mga rarata uli na kapadiyan si aging kutuwa mga rarata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala akad ni Allah subhanahu wa ta'ala ipantag po sa dungutuan niya ni kapagisi siya si ko salakaw si arkanian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala katero mga pinamang ulama mangurip na Allah nakikita ko na piya maawingan nga sa lakawataw so padataw mangurip na Allah lagi do ayang kadi pa mga awingan na sumiyang din maana sa Allah subhanahu wa ta'ala nasa tao apa maawingan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala na ustud nas kanyan na maapad siya kanyan sa iko mga rarata akaan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nisubatong man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na kullul muslimi ala muslimi haram mata natigyan na suki pagpantagan sulangon natigyan na muslim na suki pagpantagan niya kung lagi din na muslim
na maka maha haram sirkanian ubanian gelbegi sama rata sulagi dia na muslim ipanta kurugian udina si ko tamugian udina si ko marata batian ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana haram si ko tahu akan gelbegi nian sama rata ko lagi dia na muslim sa nguro dan si ko rugian dina geng ko to kabetulan yanun udina kapakapali yanun udina ka laliman yan ko tamokian udina kap marata yan ko pamilyan yan udina marata batian ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala kaya hadith may panutulan ni muslim ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala kaya hadith na pingunan na tanusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga sabda dapat pentang tanu ko lagi tinwa muslim si ko kababalitan ng mga muslim ang magariya mga orip mo Allah subhanahu wa ta'ala sa sitan ko tuwi sa diyan kan gani ko sura ko sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.